Hello mayam. Ngasi Sunday ni ahoy light breakfast tawre dei jing halake mayam da jing nasi. Ngasi di Guwahati de in wa khra pai tung sa khra sai. Do di je se ye breakfast se pai mai kari nu hai je mayam jing nasi. Di lo ga Yonchak yo ba mu hai jing ngasi Yonchak bazaar jing wa jam nai. Yonchak ko ta jo le no di khra no di. Di ngasi Langka bazaar ni. Adu lo ga keno akhoi khulaki sin do pra jing halake. Hello mayam, ngasi di Sunday ni na hoi sumai sum I keno to re chemba khra leibaga chak khra leiramba duga chemba ka mix toroga sumai fried rice sumai seme poha su haiba jare si keno chemba na jami chak na khitang tani ado bean gajar mix toroga keno tilhoga toroga ngauraga duga hapchen bani duga papar khra sum happy to sina last papar se chang wa garnish to bani si se bas asini bhadi gom khra happy sini khoi morning gi ngasi gi breakfast khoi Sunday si yo se mayam chao sini si roga ha bazaar da Yonchak jon bado ji ngasi adu loga kenogi mitei khulaki sin khra ji hange mayam yengminasi ko se thamage hoji जाने का मतलब दुनिया को अरे दो जोल के मत ओए थोड़ा तो हम ले यार ओए आओ दादा 아좀 술안 먹는다. 먹는 건 적으세요. 구자일 로이즈. এটা বাজার নহয় আটটা বাজিলে